Haga review meeting ka blalong haka arpu pratrek matau banai ka sarkar jala klarai ban beteng ka lockdown lani ka jingkhang dam ha East Kharsil district hado ka san baje min step jok nyu trek ujil leo arja arpoi la ship ya tara ba ka lockdown hapo East Kharsil kat yai beteng hado ka nyu trek por san baje min step jong ubenai jun artho arthway tamba ngindon ke relaxation katu kani ke jingsha ban ple ya ikam hijau katkum kajing idon kam kabong ila yarshu kita film pemeliharaan. Deputy Commissioner East Kharsil in Pintikena ba kine ki marba ki mardi kide ban boy sha kishnong ki thau ba pher jong ka East Kharsil barokwe kat kum ka jington kam kabaan kata kabangi om ka home delivery menakani ka lockdown yimsha tenre menta ka ganti ya kani ka home delivery services nisha but ka permission and sa ai da deputy commissioner jongka East Kharsil kabalai ka inter-district movement jong kibreu hapo East Kharsil Ladina East Kharsil Sekiway Pat ki district ya kaniru ngidang perkhid bakan undon kajiyayat laitlan na kawi ke district bakin room chapo ka East Kharsil ladi ka kibriu ki bana East Kharsil bakin lake Sekiway Pat ki district kawai pat kabenta kolong ba ki to ki office Sarkar India kitrekam kumju tang itu kiba nakaliang jong ka home department kala ya ko order nadu ka khatratrik ubenai me artho arway bat kiway ba kintang khang hadu ban petip da kumway pa Kawepat di state government offices katkum ke notification ke belah permit dan ke personal department kita kintreka bat palat nangta ngin patsya bat beli ya di office sarkar ka state bank jong ke India ka main branch ka light umkra branch bat ka secretariat branch kan treka kan play tamba tang hendiat di staff di bantuan hapo office na benta ban pendek ya ki business kamtam day bat ki government transaction kawepat ka bangapan betip ba barok ki bank hapo East Kharsil Lasha bakin play haka live trik ubenai be bat ka shitrik jong jun arpo way with limited staff nakabentaki urgent transaction bat kidai bankam hapo saubeji jamil di post offices Ginsya ban play haka atrik laitrik bat sautrik jong ubenai jun arpoway tang katu kanimut istaf kibadai bandon namta ka isu ka benginang syak susu menta kolong ka e-commerce activities bat kitu ki courier services kemiong yakiniru isya bat ni IT ha i Deputy Commissioner of East Kharsil ba in regulate ba luban ai
ya ka permission nangka roipat kidukan itu ke hardware store kidukan de tiar ya di ying isep ya kaneru ngisya katkum kecing idon kam tambah ya kanengi kecing stam jong i deputy commissioner ba in regulate hakata kadur bahkan undon kacing ya rois palat kawaipat kabangi siya kalong bakini ki kam construction lapi ong i private lapi ong jong ka government itu ki bangdon kam ban ong ban warra i kinong tray na kawai kajaka siya kawaipat kajaka ki bakila don ta hasay mentangin siya ba kinsdam ban tray kam no kabamut nadu ka live huway tray jong uni ubnay ubamenta kajinglet on tap lani kajinglet on thang ya kibayap ngisa tan sipomut bat kataru kolom da kaba pentik lepa sya i deputy commissioner ki department lani ki jingtray ki ba nam ha hapo jong kani ka lockdown nang ya is kasil jong ibra oi ka banungkong kalong ka health services ka baguntuk ya ki emergency services batlu ya katukan vaccination drive coming on lani getting injection kabaan ki medicines ki dawai ki pharmacy kabalai kajing ya jong kini ki kali ki essential commodities essential goods kabasau ki brew ki ba ya na kawe ke jaga sakawe ke jaga badon aga duty essential duty kamyong kum ki medical team ki officials ki bade pet ya ka COVID-19 ki police ki security ki armed forces ki civil defense bat humka ki fire and emergency services ki non tray jongka electricity ki non tray water supply ka municipal services nanta ki non tray jongka PDS ki public distribution system niyo nanta ki non tray ka IPR information and public relations nanta ka telecommunication services bat kumju ru ya ki non thok kubor print and electronic media sa kawai pat kabangi siya kabalike na kaning lockdown bolong karep kariang haki nong kendong kabakentuk ya kabaret kuai kirek tempau lani kiba de kuai kiba de tempau lani kiba de sensa ya kiniru kumang api nisya ba kin rekam tambah lihat banbut berkin ya kajing penbit pendiam na deputy commissioner John Kais Kasils Barok Away. Bat kabak hatu komisya kolom kajing bela sispasni kabangi om ka MGNREG ha kinom kendong jumi ya kaneru kan light no nabo John ka lockdown.